Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbija vam predstavlja skrivene tajne u Pokemon Go igrici. Svi znamo da je Pokemon Go jedna od najpopularnijih igrica širom sveta i da kao i svaka igrica ima svoje skrivene tajne, pa hajde da počnemo. I na samom početku ću vas zamoliti da lajkujete ovaj video i da ukoliko već niste da se pretplatite na moj kanal. Ukoliko niste počeli da igrate Pokemon Go, pogledajte naš klip o tome kako da počnete. Imate link u deskripciji i evo kako možete uhvatiti vašeg prvog Pokemona, a to je Pikachu. Najpoznatiji i najpopularniji Pokemon od svih. Kada prvi put počnete da igrate Pokemon Go, dobit ćete set početnih Pokemona kao što su Squirtle, Bulbasaur i Charmander. Umjesto da ih uhvatite, samo ih ostavite i zaobiđite. Još jednom će vam se pojaviti, a vi uradite isto. Kada ih zaobiđete 5 puta, pojavit će vam se Pikachu kao startni Pokemon. Tajna broj 4. Da li ste znali da Eevee ima 3 evolucije, Vaperon, Jolteon i Flareon? Kada standardno unapredite Eevee-a dobit ćete jednog od ta 3 i to će vam igrica odrediti ih pogled, dok zapravo postoji način da izaberete evoluciju koju želite. Kada se prisjetimo njihovih trenera Rainera, Pyroa i Sparkija, ako želite Vaperona nazovite vašeg Eevee-a Rainer, ako želite Flareona nazovite Eevee-a Pyro, ako želite Jolteona nazovite Eevee-a Sparky. Ova tajna je testirana i proverena od stranih drugih igrača i tačna je. Tajna broj 3. Ako ćete biti na jednoj lokaciji duže vreme i želite da uhvatite što više Pokemona u vašem lovu, upalite lore modul. Preporučuje se da ih upalite u kafićima, restoranima i radnjama i na svakih 3 do 5 minuta pojavit će se novi Pokemon i postoji veća šansa da će se pojaviti neki retki Pokemoni. Zajedno sa lore modulom možete koristiti i Incense i sve što treba da uradite jeste da sednete i da čekate i Pokemoni će bukvalno doći do vas. Još ako iskoristite i srećno jaje, levelovat ćete jako brzo. Tajna broj 2. Većina igrača misli da je neophodno imati veći combat power, to je CP, kada napadate gym. I to je velika greška jer postoji rupa u ovoj igrici. To jest, kada napadate gym, imate sposobnost da izbjegnete udarce u levo i desno, što je jako bitno zato što se borite protiv Pokemona kojima upravlja računar. I on nema sposobnosti da izbjegne vaše udarce. Još jedna bitna stvar, vi možete da vidite vašeg protivnika i da izaberete čak 6 različitih Pokemona za bitku. I možete koristiti strategiju, na primjer kada napadate Bulbasaura iz trave, koristite Charmandera iz vatre i imat ćete veće šanse za pobedom i da preuzmete taj gym. Tajna broj 1. Da li ste znali da možete da skupite sve? Ako vam nije problem da putujete i da se šetkate naokolo igrajući Pokemon Go, onda tehnički možete da ih skupite sve. Naravno mislim na Pokemone koji su na spisku Pokédexa. Dok će jedni razmenjivati slabije Pokemone kod profesora i razvijati svoje slabije Pokemone, neki će se odlučiti da otputuju negde dalje i da šetaju koliko god mogu. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija. Lajkujte ovaj video, podelite ga i naravno nemojte zaboraviti da pogledate neki od naših prethodnih klipova. Imate link u deskripciji ili možete pritisnuti ovdje na ekranu. A do sljedećeg puta sve najbolje!